kumsang ni somni le pani October niruk ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zong te chebai kanbuk le theu achau Russia le Ukraine borok te kan soi main khovel mundanga thil thleng te hi hanthlir masale lok teang America media lian tak mai Fox News peng pakhat Fox Business in report anpek dan chuan America ramchunga ei rukna a hluar ber lai ani tin han reporta tuna president nina chalmeka Oval Office luamek tu President Joe Biden hun chunga hian America ramchunga ei rukna anasat ber hun lai ania President Joe Biden chuan ramdan puile dan ta sep frangrang Justice Department a thil ankal pui dan zongjong ta chu adu tu danin a her danglamani tin an report ani Newt Gingrich US House Speaker ninate lochelto ania Fox Business in Newt Gingrich ankomna hian America Justice System zongjong ta chu President Joe Biden le achung kwa dan bo chiat mang chung kwa ta hian andu tu in heng system zongjong ta hi anti danglama America Justice System po nasatakin her danglam ani towa hei hi President Joe Biden an ei rukna nasataka akal puina chu US history a ei rukna lianper ani dona chumi thubona tan chuan America's justice system hi anti danglamani ati kumsang ni somni kumtop lampang le kumsang ni somni pakhat kumtir lampang a khan Hunter Biden a laptop chungchanga khan thungai ven lo tak mai thil hauma mase tun thleng hian Hunter Biden a laptop a thilom reng ta chu media lian tak tak tele social media platform lian tak tak mai big tech tia an ko thin ta chuan tun thleng hian an sensor veka engma he laptop chungchanga thuruk in thup zongjong te po tun thleng hian hriat thei anilowa American FBI ten nuchui dan an kalpui dan system zongjong te Justice Department in thubuai an kalpui dan zongjong ta chu tuna hian Biden administration le achung kwa dan bo chetna khat te hian nasataka her danglamin heng justice system thar noya hian America ramchunga dan bo chetna tam tak chu chui chua thai ani talawani atibok former House Speaker Newt Gingrich Fox Business in interview hanna hian asoi du tholea America history hian President Ayrukna in namhnoi lianber le Ayruna saber chu President Joe Biden hi ania ama zongjong khan President tam tak ten Trump tam tak anlo cheltowa chunga chuan an Trump chal chung khan President Joe Biden hian Vice President ani laitele US rural na insanga member ani hun laitele tun thleng President Trump chanve achal chung thleng hian American history a Ayrukna in namhnoi lian berle nasaberani tin asoi chuaka mase chung zongjong ta chu hailana mipuiten an hriata ama hian thiamlo achan na tur chu in thup tumin thaitop choin abeya America ramchunga sumle pailama harsatna kantok meka ami puite hian eile in turlam chile thilchi frang man chu atau chhozela wangin thilman sang chaklu tu ka wangin harsatna kanto mek lain Ukraine in dona aero chuan sum tam tak aseng thunga kanram economy tlachemek khi ven atum boklawa engwangin nge Ukraine in dona hian Russian and mai chana in do mai po in peya ral thuam manga tanpuina apek rang na chan hi achan diktak chu foreign sarkar Ukraine government nen hian inremna dealing mimal takin anlo siam towa achung kwale ama hian chu inremna chu an kalpuya chumilaka chuan Ukraine hian formal phau thei hani wangin Ukraine sarkarin haka an lo na tur hian Ukraine ven him na turin ral thum tam tak le sumle pai tam tak athon luta mase aram chungai ro thilman asang chhojela chumi control turin sumle pai the chho hi ahar satleni ati Ukraine sarkar nen hian amale achung ko te hian sum don na lama inkung kaina lian tak anai ba ka hian Moscow nen po inkung kaina lian tak anai boka Moscow nen in hal tak le in hotak angmaya White House satranga thuchua tam tak an siam mek lai hian Russian Federation ayo le US ayo ten ral thuam chungchanga inrem na thuthlung siam turin rotna alo thlen me boka heng zongjong hi khovel hriata lar taka puanjar anilowa big tech khauta chuan heng amalak na zongjong ta hi an thup puyani atibok heng zongjong thileng kimmai abul halo internet chu Hunter Biden laptop khan awam veka mase tun thleng hian Biden administration hian an kuta an chaltlata
engma chui hlei theiloin aoma American history a hian hetianga president fapate dan laka ven himna khau tak khi ala ngai lawani Biden le achung kwa dan bo chetu te hian Moscow nen hian in erna lian tak mai an neya Moscow mayor na chalmek tu chuan anupui nen in thenna thu an saita ka wangin anupui nen atang hian thuruk hriat thei ain bai se wangin US dollar makta duai thum zat chu anupui mai thai hna hian athona hetiang thilati nuwa hian Kremlin chuan rang taka a hriat chua zui ngal ta ka wangin kanram chunga Russia in rolna Russian influence na satak mai chu kantong ta ni atia hetiang ani mek lai hian an chung ko sum dona chu China nen inzom na nget tak na in sum dona konga sarkar level diplomatic thila ni lowin inrem na thuthlung tam tak an lo neya heng an chung ko thil ti wang hian China laka hian crack na top khok po pek thei ani lowa China laka hian crack na tak kalpui ani chuan an ma ni chung kwa hi an sum dona konga tla chewek thei din muna an dina wangin China chuan US launa anei talowa President Biden US laka harsana to hi alhawa wangin massive Chinese influence tia ansoi China Communist Sarkar laka tang hian America chuan harsana lian tak tak mai atoka Chinese farm chikrang te America ramchunga anin rolna lian tak chu Biden hian achok chuakani atibok heng harsana lian tak tak mai rampon lamatranga kanton chungchanga hian amo phurtu lian tak chu tunge ni tile enge om zia dik tak ti inhriatna tur chuan tuin nge White House si luamek ti hi ania hetianga thil sual tam tak ti tu ta hian White House an luamek lain American mipui tele administration nuaya na thok tu zong zong ta chuan za takin an la choi moi thowa FBI tele Justice Department in dan an keng ko dan te nu chuina rang le thu boirem na rang an nei zong zong ta chu system tam tak chu ti danglam ani ta ka wangin dan bot siat na serious tak tak mai ta chu om zanai lowin tuna hian an chua zalen zela America ramchunga hian min tuala tha poin chu tual tha na thu boi chu uluk taka chui chiana thil ti sual tu man ai chuan chung thu boi ta chu nol ani ta fo pokani ati former president Donald Trump chuan Biden administration noya hian thil dik tak bai sei tur engma aom lowa kanram chung choi kan na tur le America ramro puina tura na thataka thok thei ani lain Biden administration hian an na tho berero chu America ramchunga danbo chena tam tak chu hum him ania afapa Hunter Biden na laptop chungchanga po hian engma hriat zui thai ani talawa Justice Department ta chuan thatam tak kal towa khan Hunter Biden na laptop hi an kuta an lo la towa masa tun thleng hian engdan bo chetna ma an chui chuak du lawani atia former president Donald Trump an asoijal dan chuan heng kanram chunga dan bo chena tam tak le ron punlun ta hluai mai chungchanga hian Biden administration hi amo phurtu ani rolin an chungkwa hi amo phurtu ani zwala heba ka hian Justice Department te hetiang mai maya an na thotur konghrang te Justice Department system olsam taka siksoi thaya an siampo hi Justice Department te thiam lo ania kanram chung hi eiruk nain akhat meka chungchu thian faya tire tur hian sarkar thar kanma moni atia Trump hian asoi jalna chuan Ukraine indona kalme ka po hian Biden administration chu ati punlun tu lianber ania he administration hi America ramchunga hian ding ni lo se chuan Ukraine ramchunga indonam het mitur hian US chuan diplomatic channel in biakna mumal takin akal puyanga tharum thoa hetianga Russia dodal zui ngal mai lo hian diplomatic channel olsam takin in biakna hi nei thei ania chu in biakna kal zela tang chuan malak dan tur hi America tan chuan hriat thei ani dona masa tuna Biden kaldana hian chuan bias takin akala Ukraine ramchung in chiatna antole mipuiten harsatnan to chau chu amulen ber ania masa Russian president Vladimir Putin hi lungoi taka da ani thei dan tur le diplomatic channel in biakna kalpui dan tur kongkrang te po rom manna tam tak siam thei ani lain engrom manama Biden hian asiam du lawa chu chuan America mi puitam takte rilruwa Ukraine ramchunga in dauna hi nget takin atuta
Biden le achung koin dan an bo chena tam tak chu American mi puiten ngai ven lei theilowin Ukraine ram chunga indona hian anril ru ansorbing ta chu Biden hian athil du ber ania Russian Federation laka Ukraine chan him tura akepen na zonga hian adu ber le athil tum ber chu Ukraine rambung than pumpui hi ahum him thai chuan Biden hian President Volodymyr Zelensky hi trangkai taka man thei ain beisaya sumdona konga dan bo chia Ukraine na inrem na an nei zongjong te dan lo anga asumdona Ukraine ram chunga akalpui zongjong ta chu Ukraine hian kumkhua ta na mule thei to lo turin anot renga chumin huwa chuan Ukraine sarkar hi adu duwa kai hroi thei ain beisaya ni atia heng kan han soitak zongjong hi Republican Party ta chuan anrin dan le Biden administration in thila kalpui dan zongjong ta chu anrin lo mai baka Justice Department chung thlenga in rola mitin ten rural na dik chu anlaka lek ani theina tura nget taka dingtrin Justice Department chu soi nginin hawama he department hi America ram chunga eiruk na kongsang sanga in nam noi lian berta jinga mia angai ta bok ti na ani Fox Business hian Newt Gingrich nena interview anei zon nuwa hian report anpek zui danin America ram chunga hian dan bo chiat na satlia lo tak tak ta chu kan ding le vaya hian engtik lai point hatheng deuh ranga mase chung dan bo chiat na ten min hual vel mek lai chuan dan bo chiat na tam tak ta chu engma chin fel loin tun thleng hian aom zela America's justice system hi reforma ama anga thataka ankal le theina tur hian in six soina lian tak he department chunga hian athlenanga yani tin an report ani kan chanchin thardanga kanron report tong khan America ram chunga hian midterm election November thla hian an nei dona he boruak hian tuna hian nasatakin achia meka chuwang chuan politics thila in beina hi lian tham tak takin athleng meka Democrat lam chat na hi chu mainstream media tam taka mu thein awma former President Donald Trump chungchanga an boy puile mi puitelaka thiam lo chantir tuma an beina zongjong po kan thlai lui toin harin oma FBI ten putram chanain mara lago chu an dap thut trumpo khan US media tam tak ta chuan in ralrin na man omloin former President Donald Trump chanain hi FBI ten an beani tin an puanga mase Fox News in an report danero adanglam hlea former President Donald Trump chenna mara lagochu anai tupa ber former President Donald Trump awmlo hlanin FBI ten anruna ni tin thupuya an mangdai thung ane tichuan America politics chungchanga hian in beina hi aso sang chhozel dona enge diklo ti chu hriat mai thei nilo masala Rainbow Mizo channelin kan thupui we report you decide ti chu kanla kalpui mek zela kainin kanron report anga nangnin ngaidan hilo siam zel mai don nia tichuan kan chanchin thar chun zom na turin Asia khomol puilama in kirle report tang kan video masajo ka khan North Korea chuan Japan airspace tia ansoi anwan boruak kaltlangin ballistic missile ate sawang khan Japan sarkar chu anlung oilowin indona po machon turin inbot saina an kalpuyani ti kanron report towa voinlama hian Z News in report anpek dan chuan North Korean leader Kim Jong Un chuan missile test fo hi Japan le South Korea ta chuan nasataka soiselin andulo zia anlantir towa atakin ansipaite ke anpen chuatir meklain ballistic missile dang panhi chu voin October niruka hian ates leni ti an reporta hei hi North Korea le Japan tan chuan thilngai mom tak ania munhla tak kana turatana siam nilawin athenom ram nai tak tak te kana tana anman turti chiangrang short range ballistic missile ania Ukraine indona kan thlir la hian Asia hian indona lian taka chuakang ti chu thilhlom tak ani towa Z News in report anpek dan chuan South Korea le Japan ta hian andulo hlea van boruaka an fighter jet ta chu thlo chuatir halin North Korea tranga beina an to mai thailaka inveng turin surveillance system thatak tak manga an thuam aircraft ta chu thlo chuatir an zui ngalani tin an report bok North Korea hian hetianga aram thenom ten andulo na poisalo taka ballistic missile ates le taka wang hian
South Korea Joint Chief of Staff chuan statement te chuakin he ballistic missile Kim Jong-un an atestir na chan hi asoi fia kan tuipui chung van boruak ta chu kaltlangin Kim Jong-un hian ballistic missile hi atesa achan chu western ramsang sang telaka hian poisoi a hlau hlea an poisoi lowa North Korea nuclear arsenal chu ti len ani thaina turin nuclear ral thuam phur thei hang ballistic missile ta hi kan tuipui chung zona aron kapta western ramsang sang ta chuan South China Sea le ache velte Indo-Pacific region a US le western ramsang sang ten zalen taka kaltlang an phalna mun ta chu kaplowin mundanga kan tuipui bulloka aron tesa hei hi South Korea chuan adu lowa Japan tuipui chung zona akap chuak poka heng jongjong awang hian Kim Jong-un an athil tumber chu a nuclear ral thuam te ti changtluna so nge hi ani bera North Korea leader Kim Jong-un hian US lakatrang hian nuclear ral thuam nei theiram le phalchina alapom saklawa recognize ani lo wangin US hian a recognize ngei na turin heng nuclear ral thuam phur thai chi ballistic missile ta hi voitam tak ates tawak vak mai ani tin athu chua hian hajiak lang ani hei baka hian South Korea Joint Chief of Staff hian thu chua asiama azia zeldan chuan minute somni panni kalta tukin jing lampang dar ko vela khan North Korea hian ballistic missile ates nu nungber hi aron kap chuaka North Korean capital Pyongyang province atangin he missile hi ron ka chua ania western ramsang sang telaka hrek na aton lo na turle US in recognition apek thaina turin heng nuclear ral thuam phur thai te hi aron kap chuaka tichuan he missile hi Korean peninsula le Japan peninsula inkara hian atlata chu mizo ta chuan Japan le Korea inkara tuipui sutla tila adikber ome chu tiang aom na hmuna chuan atlata chu wang chuan South Korea le Japan poisoina lian takani tin South Korea Joint Chief of Staff hian athu chua hian ajiak langbok ani a thenom ram te tan chuan voina North Korean missile ates hi thil hlom tak ania kilometer zathum samnga vel chomi target chu lotling takin afua chu chuanen tir chu South Korea le Japan ram beina tan pak he missile hi man thei ani don lo ti na ania mase munhla lo tak kap tur ni masela van sang taka kilometer somria jata sanga he missile hi aron thlowangin air defense system ta tan chuan low countera low kap thatur chuan har satna engenge mo to thei ani thu han report boka Zinewsin report anpek dan chuan voina missile panni ates jinga pakhat jok khi North Korean capital Pyongyang khopuya tangin kilometer zariat vela hla chu tarketa aron neya Japanese defense minister Yasukazu Hamada chuan thu chua asiam jui ve ngala Japanese ta chuan assessment zirchianna an neya he missile aron kalna chungchanga hian Japan ta na exclusive economic zone tia an sai chu aron ti chelawani tin an pung zara mase heng missile ta hian kan tuipui chung zone van boruak ta chu aron paltlang ngeya hei wang hian North Korea hian international rule of law chu bo chiain dan lawangin missile hi atesa miram van boruak chunga heng missile test ta hi an phalna lo chuan kaltir thei ani lowa mase kanram chung zone ate heng missile aron test ta ka wang hian North Korea hian indo aduni chuan Japan sarkar point indo na hi machon turin kanin payani ati hei baka hian North Korea in ballistic missile voina aron test hi Russia hunlaya anral thuam model thren khat nena in mil tak ania chungzinga chuan Iskander missile tia an soi chu he missile model in ngana hi ani wangin Russia hi hethil chungchanga hian ain rol ngeya an ngai thu an soi langa hei wang hian Japan tuipui le South Korea tuipui mun tam taka le Commonwealth mun tam taka missile defense system ta chu bun ngal ania kan tuipui chung van boruak tele Japan le South Korea van boruak airspace zongjong ta chu North Korea tan hian khar ania missile pakhate mo thlona pakhat po local le sela ka thak ani don ani tin thu chua an siam zui ngal ani Japanese Prime Minister Fumio Kishida le South Korea President Yoon Suk Yeol ta chu telephone call mangin hanin bia North Korea malak dan do dala din chu angai ani chuan rampani ta hian tranrual han tum thu han saiduna kar ni chungin Kim Jong Un hian ballistic missile hi paruklai halokap chuak to ani heng missile ates na zongjonga hian miram tuipui kaltlanga test vek ani wangin
rampani South Korea le Japan te tan hian thirliam mai chi ani to lowa lo thei loin hetianga achet na hi chanlet na kanpe ka trulani tin anin bia ani ma se hetianga North Korea laka Japan le South Korea te anthin urna sate mawang hian US aronin rol veta voina vekhan United States chuan fighter jet le bomber tam tak phurtu nuclear ral thuampo kap chuak thai carrier strike group ta chu Korean Peninsula bula hian anin karbo rok ti dai turin haron thon lut ngala ma se helai muna anom hi China chuan halo du lo ve thung boka Chinese Foreign Ministry thupong tu chuan helai muna hian US aircraft carrier strike group ta hi anom rangani chuan har satna anto point US hian China hamo pu theilawang tin thuchua ansiam zui ve tabok ma se China in avona hi engama US chuan ngai du lowin US media CNBC report unpack dan chuan USS Ronald Reagan chu he tuipuya hian hakir leta South Korea tanga khochak lampanga an tuipui bulloka tuna hian alet le mekani tin han reporta hetiangani chuan US aircraft carrier panhi ta chuan South Korea tuipui le Japan tuipui bulloka tangin North Korea hi anep don niin halang tabok ane US aircraft carrier strike group USS Ronald Reagan hian mundanga operation anai meklaya voina hian alokir leta ka wangin North Korea chuan hei hi andu lo thu an sei chuak ngala USS Ronald Reagan aircraft carrier strike group te anlokir lewang hian North Korea chuan sipai thachakna manga North Korea ronnekna natak anga kan ngai don ani tin thuchua an siam ve boka Sky News Australia in report unpack dan chuan US hian UN Security Council North Korean hetianga ballistic missile dan lowanga ates ranga wang hian UN in adem na thu hi puan zarni ro se tin halo pulut toa hei hi North Korea tana thil thalo tak mai ania US le athurol pui ramtrang trang te hian North Korea tuipui bullok loka hian military exercise anron nei the ni tin ansoya chuwang chuan North Korea in herkrek na adon tur hi North Korea tana an thian thaberle an ipte pui an ban ngamna China chuan alo veto ni in report ani bokani ma se heti chung hian US South Korea le Japan te hian Korean Peninsula le Japan Peninsula vela hian joint military drill han nei don ni in an puang zar bok ani ma se engtikhuna tak nge han nei don ti ro chu puan chian halani lo thung North Korean ballistic missile hate sawanga borok so san dan hi hetia kan thlirangot ai hian asang hle towa live fire drill te po nei tluk tluk ani towa live fire drill han nei nuwa hian in do na hi achuak tlang pui thinin a khriata Russia in Ukraine arun ma po khan Russian sipai da chuan live fire drill an neya Mediterranean Sea vela live fire drill neya anral thuam te po man hal mai thai ani ti anfin fian nuwa Ukraine anrun zui ta kha ania India media Z News in report unpack dan chuan United States of America le South Korea te chuan North Korean ballistic missile ates masakber khan inram na siamin live fire drill hanlo nei towa kha live fire drill a khan ral thuam an man te hi a hlaom hlea precision guided bomb te fighter jet train an kap chuakin dot sut maya hai ba ka hian land to land ballistic missile te po he tuipuya hian man ania South Korean in dawlonga tang le US in dawlonga tang te hian heng te hi kap chuakin antarkata hian ring tak takin hapua kani tin han reporta ma se he live fire drill hi hunrei lo tak chung nei ania hemi nuwa hian tholenia khan North Korea chuan ballistic missile hi live fire drill an zo hnu loka akap chuak leta United States te Britain te France le Albania baka Norway le Ireland te chuan North Korean ballistic missile aka chua chungchanga hian UN Security Council emergency meeting kauturin rotna anthen boka mase herotna anthen hi loting takin kalpui ani lawa achan nia ansai chu Russia in Ukraine ramchunga in dona acho chua meka hian UN Security Council chuan mit alena avil ulukema wangin mundanga boina chungchanga hian UN Security Council hian soihona hun annei hlei theilawani tin an report ani Russia le Ukraine indona chungchanga hankir vezuaila Ukraine chuan new offensive tin an soya mun thren khata counter offensive operation western ral thum chikrang manga annei mek chu thak theng anita
Russian ral thuam an man khom ta chu mun danga siam thrain apat tam tak ta chu ramsang sanga trangin han la khoma ti chuan Russian ral thuam tam tak an man han kolmek ta chu Russian sipai te bailet na turin new counter offensive operation tia an phua chu an kalpui veta Ukrainian Armed Forces ten Russian ral thuam manga Russian sipai an baina man ruata hi Russian tank angemozat ania ral thuam hlom tak mai howitzer tam takte fighting vehicles chikrang krang an man ta chu jet tactical marker chu ti chiain an not ria zetaya hian Ukrainian sipai ten an chin chiana tana an man cross ta chu an belani tin an reporta he new counter offensive operation an kalpuina hi mun khat chau chengkong takin puan ania chu Ukraine eastern part lam Donetsk le Luhansk province chevela ta hian man ani donani ti an pungjara mase media tam tak ta chuan Kherson region chunga po heng Russian kut chuak fighting vehicle chikrang ta hi Ukrainian Armed Forces ta chuan voina tang khan an mangtran toni tin an report thung voin lama Ukraine now English in report an pek dan chuan Kharkiv region chunga thakhat kalta chung khan Russian sipai ta hi chua ania mun tam taka ral thuam an tlan sana thren khat chu thuam that ngai lem lawa man ngal mai thai ania tin a thren ta chu Ukraine sipai ten han beina lama an khol thren khat te ti chiat ani boka mase chung jong ta chu siam that ania Kiev kuta aumta Kharkiv region a Russian sipai ta kuta tranga Ukrainian Armed Forces ten Russian ral thuam an lak ringot thi Zalia in hatam jok ni in an reporta heng ral thuam tia an soi ta hi fighting vehicle chikrang te ania Kharkiv region baka hian Donetsk le Luhansk region a te baka Kherson region chunga te po Ukrainian Armed Forces te hian Russian sipai te kutatrang hian thanem tham tak mai fighting vehicle chikrang te hi an lo chu sak to boka Russian sipai te hian thren khat chu an tlan chiat san ani wangin siam that ngai lem lowin heng te hi man ngal thei ani boka ti chuan tuna Russian sipai ten an ma chon chu an mani kut chuak ngai ral thuam ani ta ani Ukraine ram chunga hian voina indona lian tak taka athlen na mun te hi amma athlen na mun tho Kharkiv region le ache vela te hian ania hebaka hian Kherson region le ache vela te Luhansk le Donetsk region vela te hian in beina lian tham takin kalpui ania Al Jazeera in voin lama report an pek dan chuan Ukrainian Armed Forces te hian Russian sipai ten anram anchu saka anop na hnuaya anda chin chu an territory tam tak chu recapturing tuna hian anlak belzela karsom thum pani zat mai in dona achua nuwa hian Russian sipai ta chu anung tol zoka antang zela Ukrainian Advanced Force ta chuan Izim khopui kha September ni samthuma khan anlo latwa Eastern Donetsk region ami Liman khopui po rang takin lak ani to boka rampani sipai ta tan hian aop jok tu tana mun rem chang le melma te lodan chana tana khan rem chang thatak tak mai town frang ta chu Russian sipai ta lakatrang hian Ukrainian Armed Forces ta chuan an chu sakmek zela voina Eastern Donetsk region chunga chaklam panga Russian personnel anti Russian sipai ta chuan tlan chena tur kong hi an tapin an jong ruayani antia hetiang taka Russian sipai te antran munatanga antlan chena satawang hian Al Jazeera chuan report an pek danin Russian sipai te hian an moral handle rule ngai tuana lampanga har satna anaya psychological lama egemo har satna lian tak antok niin ahriata an melma Ukrainian Armed Forces te hi beiturin huaisan na le thathouna an nei tok lo niin alangani antibok hetianga Al Jazeera in report an pek chan hi Russian sipai ta hi frontline a hian anral thuam thaberber nena thuamin da ania Moscow in tiluina manga sipai lak jingami noi ni zat ta chu Ukraine ramchung mun franga Russian sipai te puitur hian rontirlu ania mase hete chung hian heng ta hian athamon zolo ni in alangani antibok heti meklai hian pro Russian self proclamation Luhansk People Republica an militia ta chuan Ukrainian Armed Forces te hi natakin hanlo danglet meka Luhansk People Republica an hroi tu pa chuan voin khan thuchua asiama Ukrainian Armed Forces te hian July ni thuma Russian sipai ten anram lak chin chunga anrin lutak Lysychansk khopui chu laklet tumin tuna hian an bei meka Lysychansk khopui la tura anron tho chuana hian
Lisachans khopui thenoma khopui lian tak mai om pakhat Crimea khopui chunga voin hian in bainarap thak tak mai chu achuk tranta Ukrainian Armed Forces te hian Crimea khopui hi anlak tumper anilowa mase Lisachans khopui hi oil refinery anti oil thlit fimna mun pui poimo tak mai ania Ukrainian Armed Forces te hian hei hi lak ngei antuma wangin Lisachans khopui thenom loka khopui lian tak mai Crimea khopui hi lak masak phota uncontrol na hnuaida antumani tin han report ani Russia in Ukraine arun hun chunga lar tak mai pakhat chu Mariupol last defender te theitop chua hun rei tak chung antang thai kha ania tuna hian Ukraine rambung than chunga heng Mariupol last defender ho roi tu commander tam tak ta chu indona wanga mitang in thlengton na hian Ukraine ram chunga mitang tanen in thlengton in hanron lut le towa Mariupol khopui chunga sipai tlem tein Russian sipai hote hun rei tak chung andau dal thaina chan an commander hoisan tak mai chu choi moina an pea ram pasal tha ni na an hlan tapoka tichuan ani ho hian Mariupol khopui hi lalet le turin Donetsk region atang hian counter offensive operation na tak mai chu kalpuin tuna hian thlipuyang main amale aho ta hi an thok mekani tin an reporta Mariupol khopui an chan chua thaina tur hian Donetsk region chunga mun tam tak ta chu Ukrainian Armed Forces te hian an lak let saktoa helai mun vel hi mepatranga endpoint arek ngut to wangin Russian sipai Luhansk le Donetsk region te eastern part lamatranga Ukraine chimlam panga Russian sipai omtenena anin kalpona hi dancha thuai ani anrin thu ansoya tunanga counter offensive operation hi achaka anadrenga Russian sipai te hi nungtol zoka antang zelani chuan Mariupol khopui lalet tur hian Ukrainian Armed Forces te hian hunrei tak anmamo anrin lo thu an soibok ani Russian media Interfax News Agency han report danin Kherson region chunga hian Ukrainian Armed Forces ten mun thren khat anron lak to chu Russian sipai te hian nataka norletin settlement thren khat thi an chu sakle to ni in han reporta hei hi Al Jazeera in han report dan chuan Russian sipai te hi mun khata lom khatin nataka anron tho thu ta wangin Ukrainian counter offensive operation kalmek chu an chok boita Kherson region a hian settlement panni chu Ukrainian Armed Forces te hian an chu sanria mase counter offensive operation chu Mykolaiv khopui tranga sipai thanem tak thon lu belin helai muna hian chun zom ania Russian sipai te hi natakin annuaya hewang hian GI taka annor taka wangin Ukrainian Armed Forces te hian heng settlement panni te hi voina hian Russian sipai te kutatranga lakir le tong deu tho an ni tin han report tuntrumatan chuan kan chanchin thar kan du tok le don photanga kan video lo thir tu le ngai thatu te chanchin thar declarein tlak te rang tak taka inriat jungjung du chuan subscribe ti button kha minlo me sakin kan channel hi milo subscribe sak thau turin kan som cheu ani ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia